Бездә бөтен ил белән билгеләп үтелүче бәйрәмнәр күп түгел. Шуларның иң зурысы Яңа ел. Шулай килеп чыкты ки, безнең Рәсәй иксез-чиксез киңлеккә 9 сәгать поясына сузылган. Мәсәлән, Башкортстанда инде ту килеп Яңа елны каршы алганда, Казанда табын гына кырып маташалар. Җир әйләнә, еллар, дәврләр, чорлар кушыла, кешеләр кавыша, аерылыша. Тик дөньяда язылмаган бер кагыйдә бар. Ул Яңа ел көне. Үпкәләрне онытып, бер-береңне кичереп, чиста күңел һәм иң мөһиме, яраткан кеше белән каршылау. Яңа елның ак мамыктай карларын, ак шәлле агачларын, зәһәр бураннарын, нурың белән кил яңа ел, яңа өметләр белән, без дә сине каршы алырбыз ак якты көннәр белән.
Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, барчагызны да бүгенге матур бәйрәм, якынлашып килүче яңа еллар белән ихластан тәбриклибез. 2023 елны йомгаклап, 24 елны каршы алабыз. Безнең һәркайсыбыз яңа елга яңа өметләр баглый. Аның яңасының үткәнне караганда тагын да матуррак, яхшы, нурлы ел булып килүен телим. Гадәттә, ел ахырында эшләгән эшкә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар корыла. Хезмәтебез белән горурланмый мөмкин түгел. Булар барысы да уртак максат белән эшләү нәтиҗәсе. Бәйрәм тәбрикләүләре җиткерү өчен сәхнәгә Мөслим муниципаль район башлыгы Альберт Робертулла хуҗин чакырыла. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, кадерле мөслимләр, районыбыз кунаклары. Менә тагын җыелдык, җырдагы сыман тагын бер ел урабызды дип әйтәсе киләме, бүген көне буе шул җырны җырлап йөрим. Шул тагын 2023 ел безнең өчен ул бик үзенчәлекле, шундый ел булды, бөтенебез өчен дә инде ул бердәмлек елы дип атарым мин аны. Без бөтенебездә, менә нәни балалардан башлап, укучы балалар, әти-әниләр, әбиләр, өлкән яшьләр, бөтенебездә гуманитар груз, безнең инде менә СВОда катнашкан егетләребезгә, геройларыбызга кем нәрсә булдыра алды, шуны җыя алдык. Эшмәкәрләребез дә бик кушылды. Инде 14 безнең гуманитар конвой китте дип әйтегәйме. Һәм инде Лисичанский рубежный шәһәрендә җыелдык. Һәм инде безнең егетләребез бик менә минем лично үземә дә һәрвакыт язып торалар. Бик зур рәхмәт. Без сезнең Рузәлнең аша волонтерларыбыз аша да җиткереп торалар, әйме? Райондашларга бик зур рәхмәт. Сез безне онытмыйсыз. Сезнең ярдәмегез безгә бик кирәк дип. Шуңа әйттереп без менә бер гаилә булып бүген дә менә барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә бүлекчедән. Менә шундый тулы заллар белән яңа ел каршы алу, бу бик дөрес әйбер, әйме? Ярты зал булса, теге әзерләнгән концертны караучы булмаса, ул тоже күңелле булмаса, бүген без бөтенебез, бөтен мөселманнар бер гаилә сыман монда матур иттереп утырабыз. 2023 ел гаилә, укытучылар һәм остаз елы булды, әйме? Күп кенә чаралар үткәрдек. Монда тоже безнең мактанырлык әйберләребез бар. 200 бал алды безнең укучыбыз. 2нче ел рәттән бу зур шәһәрләрдә генә бар. Һәм инде менә кая Казанның диярәктә булган Мөслим районында безнең 2нче ел рәттән 200 бал җыйган укучыларыбыз бар. Күп кенә төр ниләр буенча, билгеләр буенча безнекеләр алдынгылар. Мөслим районы һәрвакыт мактауда уку яны. Укытучыларыбыз да безнең республика күләм, федераль күләм ярышларда беренче урын алып, хәтта Төркиягә барып укып кайтучы, шуның теге приз алып укып кайтучы укытучыларыбыз да бар. Шуңа күрә күп кенә чаралар үттек. Укытучы һәм остаз елы ул инде менә элекке булган укытучыга булган хөрмәтне кайтару, тагын безнең эштән борылып карау. Кем соң ул укытучы безнең өчен? Алар безнең балаларыбызга билем бирүче. Иң нык мөһим профессияләрнең берсе икәнен тагын бер тапкыр искә төшерү елы булды дип истә калырбыз да 2023 ел. Һәм инде милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булды, әйме? Казан мәсьәләсеме, башка урыс бәйрәмнәре, Мари, итне безнең Крашин, татар халык төрле йолалары искә төшереп, хәтта безнең менә өлкәннәр генә истә тота торган йолаларга хәтлек барсы да искә төшерелде. Менә бу сәхнәдә алар барсы да безгә күрсәтелде. Һәм инде безнең истәлектә матур итеп калыр. Шулай итеп 2023 ел бик бай булды. Мөслим районы инде нинди генә чаралар булмасын, каян гына килмәсеннәр. Кытайдан, Австралиядән, хәтта Казахстаннан килделәр безнең татар хатын-кызлар, әйме, ниләр, ак калфак оештырган мөслимнәр буенча мөслим ак буенда яшәүчеләр хатын-кызлар форумы үткәрдек, әйме? Каян гына килмәсеннәр, Казаннар, Мәскәүләр, Астраханьнар, алар һәрвакыт әйтеп торалар безгә. Без мөслимгә үз өебездә кайткан исман кайтабыз дип. Һәм инде татар конгрессы әйтә, Мөслим районына без аны кушканбыз икән, сез үткәрәсез икән, без инде шанабыз, ул һәрвакыт башкаларга карый бер баш югары булып үткәрәчәкбез дип. Шуңа күрә барыгызга да рәхмәт әйтәсем килә. Үзебезнең менә шул бөтен чараларда аларны әзерләнүдә, аларны үткәрүдә катнашкан менә барлык мөслим халкына һәм инде безнең хөрмәтле артистларыбызга бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Кул чабыйга да.
Endi 2000'da benim için нәрсе olması, her birigizden özünüzün isine düşürüyorlar vardır, emin. Нәрсе oldu 2023 yılda? Көп ağır şartlarda oldu, жеңіл şartlarda oldu. Benim için iste kalgan, indi barağızda bilesiz. Benim fevral ayında kızım tuğdu, emin. Август ayında balayım Müslim kızım bilen birge nikahı kıttılar. Şulay ettirip, tege bek turmuşta özgürüşler köp buldu, hem her birigizde de şulay bolgandır. Närsege bunu aytам? 2024 yıl bizden gaile yılı ettirip ilan etildi, mi? Hem indi bu görgensizdir bizden. Bannerlarında tezirek yönelik. Bu biz Müslim halkına, bizden halka bek doğru kiletirgen yol dep aytayım. Şuna göre gailelerde tınçlık bolsun diye, бәхет hüküm sürsün diye. Balalarımız isen sağ bolsunlar. Biz onlarga öz tillerinde, öz gırf-adetlerin, özünün tamirlerini bilip, onlarını terbiyeli alsayık. Şuna göre barığında yakın ayıp kileşi 2024 yıl bilen tebrik etem. Emin bolayık, matur bolayık, naşulay ettirip birgelep, bütün beyramlarını da karşılayık. Beyram bilen, yana yıl bilen barığızda. Sizə rəhmət, ixlas məktəblərinizə. Hürmetli tamaşaçılar, kadirli kayandaşlar, şirlikimiz konakları. Bugün sahneden yankılayacak dertli mağlı jırlarımız, büyülerimiz, hem elbette şayan görünüşlerimiz, her barşağızda da kayıp ko'tarinkilige hem ko'ngilli kiş bulat etirdigan şanışta bo'lamiz. Sahnamiz türünde Elfi Abzalov ismidagi xalqaro jir festivali laureati Elfirat Zayniyev. Barasam da barat doyumu, iyiden boyu bayınlarına. Ağlar ciddekleşip yalanaya, çıran tüslü iyiden yarına. Beni yaratan sizni kardeşlerimi, hürmet etken gibi yaratam. Şuna göre sizge bağışlanan, yürek jırlarımı yanartam. Beni yaratan sizni kardeşlerimi, hürmet etken gibi yaratam. Şuna göre sizge bağışlanan, yürek jırlarımı yanartam. Kayınladı jilde tirmelüğü, rəxəm birə benim көңілге. Benim köpə doğru kilirige, doğan ilim boylap yürürge. Bağanalı yoldan göz almışa, rəxətləri ösəymənlər. Ösməriymələrlə irkələrge, nəzik jil biller kilgənlər. Bağanalı yoldan göz almışa, Solar toraymenler, ösmerimenler irkelerge, nezik biliciler kilgenler. Min koyyaşka taban taba, yastırına taba yulala. Bayınlarını anlattırganında, özenlerge kirip yulala. Eğer sizden ayırıp yıraklarına, alıp gidem olsa yollarım. Bayın şalavında işitirim, doğan cilin gülme çırlarım. Eğer sizden ayırıp yıraklarına, alıp gidem olsa yollarım. Bayın şalavında işitirim, doğan cilin gülme çırlarım. İlala, 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 illa, illa, ilala, illa, ilala, hey! Beğendim.
Тонкий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, так хочу слышать голос, так хочу слышать голос. Долгожданный голос твой, позвони мне, позвони. Ничего уже не значу, я забуду о тебе. Не смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже вместе без тебя. Oyunları dağlara qaytasın yazdaşı keş Uzun oldu kış bulasın yarım yerlerde tükeş Ey sanduğaş izlersin gülmüşün Anlatırra dinlisin merhabetsiz yurtuşun Ey sanduğaş izlersin gülmüşün Anlatırra dinlisin merhabetsiz yurtuşun Elimde basan deyip düşem yola yanına Tiksigenim güne koysun rizamın barına Ey sanduğaş izlersin gülmüşün Anlatırra dinlisin merhabetsiz yurtuşun Ey sanduğaş izlersin gülmüşün Anlatırra dinlisin merhabetsiz yurtuşun Minda munglu dağlar bilesin De uylar yerde ikerdiğim birden birine Anlatırra dinlesin Ey sanduğaş Ey sanduğaş izlersin gülmüşün Anlatırra dinlesin merhabetsiz yurtuşun Ey sanduğaş izlersin
silasin kırmışın Anlatırra dillisin ama haber suyutuşun Anlatırra dillisin ama haber suyutuşun Gülder, koşulmayımız. Hadi tez gide saksını iştiramız da yakalarsak. Bak gidemiz yaramı? Saks tegizle bitsin de endi rahatlanib shiriga. Ay. Şirketler, sakız başlamayışı, tuvalet kabağını sistemisi kullanırken şişirmeyken. Hayır gidenler, koşulma. Hadi tez gide bula yaramı? Yaralaysa. Tez gide bula, tez gide. Biz bunun duyuna kadar yaşayamazmı diyelim. Yaşasın ulan, yaşasın. Kadirli yeşiller, Rişat hem Gülgüne. Bugün sizinin durmuşunuzun unutulmaz mizgili. Ayırım tepken iki yürek, bugün birge koşulup bir durmuş durar. Bugün biri de yana gayle tuğumun yüzasını siz şahitleri olursunuz. Sizin canım, sizin minegine, yakınlar jili bizge olmasın. Behet işikleri bizimnin için bir kışanda irken yapılmasın. Elege şiirinin aktırı bilgisiz bulsa da şu sihrin köngel kılları kibrendire turgan mizgillerge turu bile. Şu minuttan sizin uzun hem behetli durmuş yolu başlana. Birinci adımdan başlanan marafon distansiyesi gibi. Birinci karbırtığından başlanan burak gibi. Birinci yeşil yapraktan başlanan tabiatın uyanığı gibi. Bugün sizinle durmuş yola başlana. Aşkı yoldan yarsıt şabalar. Ne şuşu atlar gibi. Siz de bugün birgele durmuş giderge aşığasınız. Indi meclisimizin en mühim jirine de kelip jittik. Ol da bulsa tüyen ile köp uykusuz günler ötkerdi. Kiyevinin eti yenisi ışık yanında. Yaşlar eti yanıyızga başıyız. Eti yenilerinizni bilekleri bir kurdan. Uyadan ışık çıkan malaylarını Kugarışın tadının dilegenler var. Taptığına bakma. Kugarışın nerede? Eti yenisi bile de. Mine yavdan sırısın bile. Riza mısın? Keleşini eti yenisi bilen yakınlanırak tanışırga. Rıza. Selime Karimovna. Bu ara sizin terbiye bilen
basıp kırar. Kızlar, yaşlarını gözlerine karanlar. Min bu gözlerde elinin mutlu mizgilini dağında uzağırrak bulsun diyen dilek kurar. Demek devlet tarafından mina topşırılgan vekaletler gitsinler. Ve taraftanın Sovyetler Soyuzu Respublikası'nın bayıla uzak durumdaki zakonu negizinde bugün 1983 yılında insanlar maddu gününde bu yuvaklaşın devlet aldıklar kitabında türkelgen 1189. sanlı yazılma negizinde yavga müracaat etem. Rikşa, sen gülgüneni bugünkü dey yaratıp ama her şap tuğrulatanlar yardımcı bir bulursan mı? Yok. Dibekten mi? Çünkü Mina'nı yaratan. Yev, sen 1963 yılını Tatar Avtonom Sovyetler Soyuzu Respublikası'nın Müslüm rayonu Ürnek avlunda tuğan. Bugünkü günde Karl Liebknecht avlunda yaşauşu Gülgünen Feniz kızın kiyevge alırga riza mı? Hayır. Nindi mattur söz yangıradı. Hayır. Bugünkü mattur yaşlı günde kiyevinin rizalık bir eşeğine bir kimnin de şeyi yok. Min geleşke müracaat ettim. Sen riza mı? Rişat Münir oluna kiyevge çıkarga. Eye. Yaşlılar, birbirinizge bulunan tuğruluk bilgisiydi. Min sizge koldadılar alırga kengeş etem. Ağrı pahalılar alır. Benimleşke arılar. Ey, balda bir küp mağdere diye simbol. Birinciden ol tuğruluk birisi olsa, ikinciden onun başı da ahırı da yok. Bu sizin hislerinin bitmez, tükenmez bulunun gürseke. Üçüncüden hazır. Üçüncüden aile kurulunuzunu rasıllap devlet aktına imzalarınızını koyarga şakıram. Mısı anım için, mısı benim için. Ah yeşiller Haman aşığız. Siz ne bir alda uzun bəxtli ömür gider. Birge uzgan her minutun kadri demme duyup yaşarız. Şimdi bütün meşakkatler orta kaldı. Hem menum şatlıklı mizgiller gelip de gitti. Yeşiller sözünü bir bilen Şimdi hazır uzun blok gider. hakkın bir
Песня про зайца.
земля вылюбна, ревет. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. Я как часы затмения, я как часы затмения, там света и земные видны сны. Канат не
Добрый вечер, друзья! С наступающим Новым годом! А в году уходящем я бы хотел с вами вспомнить и спеть старые песни о главном. Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Можно вместе петь. На крутых поворотах машину бросает вверх, снова дух заливает. Но прекрасней профессии нет. Каждой роли смогу я 100 жизней прожить. Лишь кино может все это мне подарить. Каскадеры, каскадеры, мы услужили прекрасного дождя. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это помощи, это близко. Это наша судьба. Жить не может иначе. Смотри, вот опять небеса плывет черный дым над тайгой. День и ночь подрёв машин, землю так свою крушит, словно мы на планете чужой. Скалу поднял взрыв на берег. Ушла вдруг вода из ручья. Мать земля за час на руках качая нас. Прежде знать не могла, где беда твоя. Прости, земля, мы ведь еще растем своих детей. Прости за все, за все. Поверь, земля,
спасти тебя спасти. Взлетная полоса — это начало дня. Звездные голоса в небо зовут меня. Ветер шумит в ушах, солнце слепит глаза. Вот она в 2 шагах, взлетная полоса. Сделай вперед рывок и за друзей держись. Взлетною полосой перед тобой вся жизнь. Сделай вперед рывок и за друзей держись. Взлетною полосой перед тобой вся жизнь, вся жизнь. Ну что, когда-то, наверное, на танцах танцевали под эту песню? А? Сделай вперед рывок и за друзей держись. Взлетною полосой перед тобой вся жизнь. Сделай вперед рывок и за друзей держись. Взлетною полосой перед тобой вся жизнь, вся жизнь. Спасибо! Еще минуточку внимания. Это попурри мне помог сделать наш звукорежиссер Ильшат Галиев. Друзья, аплодисменты Ильшату. Ильшат Равкач, спасибо. Nihayet çıktın. Yine öyle otur. Sıktın ağzımını. Yine otur öyle. Melisa. Otur evde otur. Sıktın ağzımını. Үйде отырам ойлап, шағарға, шықпасқа ма дейіп, барым сен шыққансың. Мен әлі қашай шықтым енді. Мен үйде отырам, ойлап. Мен айтам, Melisa шықты ма екен, жоқ ма екен. Шығып қарайым әлі мешім. Шығып қарасам сен шықмағансың. Мен айтам, бір хал болды ма екен Melisаға. Қарасам сен шығып барасың. Мен айтам, Аллаға шүкір бір айбырда болмаған екен. Соң
Нәрсе болсын инде миңа? Менә шул. Мен карыйм син чыгып барасың. Биләр дә булмаган икән. Нәрсә булсын инде миңа? Син мине ишетәсеңме соң ул? Менә шул. Мин өйдә утырам бит. Чыгарга, чыкмаска булып. Карыйм син чыккансың. Әйтәм чыгыйм әле хәллә. Хәлләрем булса да беләм әйтәм. Ne çıktım? Ne şakali bir tane kaşar. Ne çıktım? Beni de oturamıyla. Hey. Şaharım, şakmaz kalmadı. Ne çıkama? Bundan dünden iskele bana meytem, ahiret keyim çıkan bulsa, minde çıkan meytem. Hallerim bilen meytem. Qarab durdım da çıktım elimin. Ne bir hele kaşay çıktım indi. Bey, minde çıktım şu. Mine şu. Ben çıkmağa olsam siz çağırılmasa. İşi günü çıkmazsa. Birden işe oturursun. Yok yine bilmeydim. Mine çıkmağa olsam siz çağırılma. Çağırıydım. İşi günü çıkmazsa senin kırığına. Sen hani sorayım, ne çıkmazdan siz çıkarayım mı diyeyim. Ama şu birbirini lağırda otur, sen lağırda rağına bulsa şimdi kart derim. Çıkmadan diyeyim. Mine simame, çıkkanganayım bunda kart der edip mıskılıyorlar. Ne çıktın indi karasın? Ne çıkkansın otur indi haber çıkkansın. Yarın olaysa gittim elim. Gittin indi, yanağına çıkkanın bir tane kresinde mi ne oldu? Otur indi, hemen Nisa! Hemen Nisa! Hemen Nisa! Otur diyeyim! Dürüst destek. Oturayım hele olaysa. Sen bizge Sekine'den başka Sileşen kışı bitti mi Nisa ol? Nişik indi bitti? Nişik? Beni de oturamıyorlar. Şakargama çıkmaz. Abi! Saniye nişlen bu! Neydi? Bir iş kalıp gitti. Böyle tıkaydım tükürmese al. Oya, ne diyorsun da? Hobbit olayım mı? Doktora var yine böyle. Hobbit ol. Olayım da. Doktora koyuyorsun bir. Orang menitang terlalu tersaktan pada karale. Allah. Şimdi tolayma. Şimdi tolayma. Tekin ele sonra kırçakani yapıp tapara. Sonra kırçakani yeme. Benim de günler var evet gitti. Orada ne gittiğine avans gitti. Müşteriş kontra merhaba. Melisa! Melisa! Oh! Ini kok bisa ini sih nama dia ada keren. Aman. Ini jaga cakap apa tau? Cakap ini. Dostlarını, tuğalarını, tanışlarını yana yolya kutluyor. Bir sözüne var mı benim için? Bla bla bla. Жылылық. Тепло теплица. Тепло, батюшка Морозушка. Тепло. Разрывает сердце, наступаешь в нем. Подождите. Мне вначале, пожалуйста, им. Всем с Новым годом. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Чтобы все желания сбывались.
Желаем вам в следующем году, чтобы у вас все было отлично. Счастья, здоровья, успехов. Hörmətli rayondaşlar, sizni yaxınlaşıb gedişi 2024 yıl bilan təbrik edirəm. Sizə isənlik, sağlıq, selametlik. Я не знаю, что с этим делать. Xalq xətərlər olmasın, %12'ye şaltartılar azaysın. Пожалуйста, за ними больше. Sizə isənlik, sağlıq, selametlik. Одно слово. Selametlik. Наконец-то. Дождались. Бақытlar, сәлеметтік, саулық, семья бақыты, балалар қайғысы құрбасқа насip болсын. Bir söz bilen yine eğit. Қайғы сүйген? Конечно. 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 Тынышлық. Вот это уже правильно. Это уже по-нашему. Дорогие татарстанцы, Муслюмовский район, Шоган, с Новым годом вас, с наступающим! Видно много. Bizim balkon topluyum şunday motor bayram bilan Xudo bizning endi yilga bir keltirgan bayram yangi yil kechasi. Shuna ko'ra endi barchangizga sog' salomatlik, yangi yilda endi barcha o'ngishlarga bo'lsin. Boy bo'lasiz, toza bo'lasiz, baxtli bo'lasiz, sog' salomat bo'lasiz. Qolgan salomatlik bo'lsa, qolgani boshida bo'lar. Bir so'z bilan kerak. Bir so'z. Ну что тут непонятного? Endi bilan hali bir so'zlandiringiz. Baxtli bo'lsinlar. Bu ikki so'z. Главный selamat bo'ldi. Bir so'z. Baxt. Yangi yil bilan. Потрясающе. Yangi yil bilan rayondoshlar. С праздником, дорогие наши муслюмовцы! Happy New Year! Чего? Одним словом. Поздравить это. Только одно слово. Короче, ясно, ножка будет долгой. Счастья, любви, благополучия. Aranızda selamet olsun. Şehirlenmeniz, soğuşlar ötüp, indi alırsa iyi, tanış, iyi mümkünlerde yaşayabilirsiniz. Соберись, блядь, соберись уже, хватит. Bir so'z bilan. Это очень смешно. Слово. Уровень. Это не твой уровень, дорогой. Şimdi yaşayışı her bir kişine yanayı bilen kutlayayım. Yanayı her bir kişilere sağlık selametlik alıp gitsin, oğuşlar alıp gitsin. Hem her kiminin de işlerinde, ailelerinde iyilikler olsun. Роскошь. Bir so'z bilan. Бәхетлі olsunlar. Как сделать так, чтобы она наконец поняла? Bir so'z. Bu ikki so'z bo'ldi. Пожалуйста, побыстрее, у меня куча дел. Sağlık. Молодец! Так держать! Яңа yıllar mübarek olsun. Яңа yılda tabunlarınız mol, sigan yerleriniz yanınızda, balalarınız topraklı. Akşalarınız köp olsun. Прекрасный тост. Bir so'z bilan. Molluk. Ну хорошо, хорошо. Endi tunimizda kutib olamiz endi yangi yilda nimanidir mu'jiza va ko'rkamlik. Shu kutib olgan umidlarimiz oqlansin, ularimiz tinchlik bo'lsin. Что? Опять? Ularimiz tinchlik bo'lib,
Qonib seni görüşürler nasip kılsam. Nasip dileklerim indi bizning xalqına. Barimizda selamat bo'ling. G'alaba birgina so'z bilan, birgina tilak bilan. Narsa deyman. Mana shu yangi yil qutlovini birgina tilak. Bir so'z bilan. Barimizda esen sog'lik. Bir so'z. Bir so'z. Tırışlık qiling. Хорошенькая. Yanıldı arkadaşlar. Sağlık selametlik, bereket. Ben yalan olmuşlar. Фантастика. Ладно, неплохо. Ayık qarayın. Bir интересный, прикольный, прикольный. Hürmetli Nişipa, hürmetli Qarindoshlar. Да. Yağay var mı kaplayayım diyor. Evet. Да. Beni bir toya. Hürmetli arkadaşlar, sizinle kutlayayım. Yağay var bilen, 24. yıllar bilen, sizге sağlık, selametlik, gayet çatlak dileyim. Birgina so'z bilan, birgina so'z. Ne deydi bir original ishab tilak, bir so'z bilan. Benim koronama Oynat, здравствуйте, men eğitim şunu falan. Ой, как удобно. Gayet çatlak, selametlik. Yağaylarda uğuşlar. И на том спасибо. Бүгінгі 24-ші ел білен ихлас көңілден тәбрик етем. Biz her bir келуші яңа елдан зор үмітлер, яңалыклар, яңа бәхетлер, яңа шатлыклар ümit итәбез. Her barşağızға да өзегіз ümit иткән бәхет, шатлыкларны күрергә, муллыкларга куанырга, һәм инде үзегезнең гаиләгезгә, яисә үзегезгә килгән сөенечләргә сөенеп яшәргә һәм Алла атларга насип булсын. У тебя 2 яблока, я одно сожрал. Сколько у тебя осталось? Да. Яңа елда, яңа... Попробуй еще разок, у тебя должно получиться. Яңа елда парсызларга парлар табарга насип булсын. Bilmem, par табарга насип булсын дип мени. Кайсы сөз? Только одно? Парлар Съемка видео запрещена, камеру вырубай. А что так можно было, что ли? Mallarınız көп bulsan sıyırlarınız igiz buzav getirsin, pişen hazırlaganda yağmurlar yağıp intittirmesin. Боже мой, за что? Одно слово. Нинди? Любой. Adersin diyorsan, yıllar anlaşılma sonuçta. Mehabbet. Wow, just... Bravo. What? Тихо, тихо. Он хочет что-то сказать. Тухта!
işte sular Yandırma cerrahlar Savaş tutarında Dünyama duvara Parlavlarında Yeleşede karışak Bulsun aklık saklı Gidersinler duvar Günler barışaklı
Рассказал бы, но нельзя. Поделилась бы, но ведь не делится. По щекам они все скользя. Слезы горькие и не верится, что я твоя маленькая девочка, психомама. Я знаю, что меня перепуть. Я знаю, что хочу, наверное, не знаю, что мне просто очень нужно любить. Очень нужно любить, очень нужно любить. Мне просто очень нужно любить. Очень нужно любить, очень нужно любить. Мне просто очень нужно любить. Show it to them, see
Hayırlı kech, hürmetli hanımlar hem efendiler. Bugün bize yeniden siz yaratıp kütüp olgan Jamauli şitik konkursu. Bizim jüri ezir hem mene alar. Koyulu şitik konkursunda bir güne tokurda katnaşmagan Valsibek Şentayevski. Şukunşık balenda solistkisi prima ballerina Fuete Balычкова. Tırış Avulu klubu karşında uyuşkan Kameralar Akademik Balet Teatrının kubatlanmaz kan birden bir жетекçisi İzolda Brilliantovna. Jüriga oңuштыш tilep biz konkursta katnaşuşular bilen tanışabız. Birinci san astında bazarlamadaktan Mahmut bilen Hadişe para. Bazarının matağı da bulam eken yanın. Kuşlar büyüşe paramızga. Sahnemizge bazarlamadakılarının köpten gündöşleri Sibaydan Siray bilen Seriye paraşıga. Sahnemizne Sibaylılar gürletti. Ani şunu neydi bu desekile Mahmut bilen Siray alar köpten gündöşler. Sahnege Mahmut'un abisi Valsibek Şentayevski şiva. Kuruluş şişemaga konkurs kısalarına sıymaslık hali közediler. Tanışlandık. Konkursumuzla beygimizle devam ederiz. Orunlarımızla alığımızın sürüyoruz. Endi sahnemiz türüne işinşi konkursantlarımızın şapırasımız kile. Onlarımızdan kürşülerimiz Balıklı rayonunun alt kızangan büyüşleri. Korşu Legal Özlerin Hayruş hem Ketrin para.
alkışlaştı hem jüri neticesi bilen bizning birinchi o'rin Xayrish hem Kadrin boruna berildi. Jinguvchilarimiz Muslimning ro'za xotiri bo'lgan karyerga putyovka bilan bo'laklana. Biz ularni doktor shunda uzatamiz. Yaşlı benim, hay Allah'ım
İptatarıyla çıkarabız. Съемка kaldırma. Так, hareket edeyim. Bunlara. Так, edeyim. Так, iptatarım. Operatör kamera hazır mı? От бар. Al бар öte. Так, yılmayabız. Tizginler kırabız da paralı sallayabız. Kamera, motor. İpteşler, яңа yılların devam ederiz. Hem яңа 1978 yılını karşı alabız. Bizim de dağım dürüstlerden beyran tebrikler var. Varlık, mekanizatörler isminden dilim. Яңа yılından dilim. Hamlık edip dilim. Yıldız safhasından, onlarla işlevçilerden, borluk oğuldaşlarına, hürsiyetlilige, yoratkan sıyırlarına, buzallarına koymerseler. Ассимилятор горевой сигнал селим. Varlık içinde yaşasınlarga kosmik orbitadan selamlayız. Yalan yol bile. Gün kökmegen yerden bizning studiyamizga kosmik kорабль kelib tushdi. Ey güzelimlar, kosmosda vaqtda sizni yer bilan narsa beyli? Büyük soğangan şaklarda biz yaratkan jırlarımızı tınlap muğlanarız. Meselen Dilafruz şuşunu. Hakkari kutem, lekin min havam ketem. Yolda yo'g'alib qoldim, bo'ronlarda adashdim. Yalan yo'lda ko'ngilsiz, tunlarim ta'sirsiz. Ko'ngilda romantika, yurakda Antarktika. Нинди Антарктика, галактика, космонавт, ультрамля космос. Ғұмыр бойы Антарктика деп жырлап жүргеш, бұл тағамын енді ғафу етерсіз. Сунақта, космонавт. Туа күрә сүздәрі үзгәртті. Гиптәсләрдәге дил дигәле. Anlaşıldı. Hazır. Мина машина. İptəş rejissor bir adam siləsini bulamam. Yok, sizin üstünüzde. Ha, bizim bu xatlik kuvvetli Sakıstağına silegen bari. Onda da eğine nimendesi kalaş kilmedi. Gitme kadar. Katmanın otomatik zapiratör edilme. Yaxşı olmadı. Ator. Kosmosta... Стоп. Ne oldu? Mexanizatorning stakani bo'sh. Ulan işi işleyken bu. Getirme. Ator. Stop. Ne oldu? Mexanizatorning stakani tag'in bo'sh. Так, стоп. İleri git. Basalım. Kamera bato. Biz solgan şoklarda, yaratkan jırlarımızı meselen Dilafruz şuşularını tınlayız. Hakkari kutem, lekin min havam ketem. Yolda yo'g'alib qoldim, bo'ronlarda adashdim. Yaңа yilda... To'xtat. Ne buldu? Kosmonavt yilmaymishi o'tiradi. Nişek yılmayasın bunda. Kutbatımlarına bulayında bu jırlar. Bizden yolun şuşa jırlar tınlaması için oşuk kosmoska çıkıp gitti mi? Yarın gidip kayıtlarını. Bittesler, inekler kursun, mağın yeme.
Әйдәктер, реквизитларны ватмайбыз. Итәктер. Хәзер Атылдыйды хәпәй. тиз генә керәбез дә. Пожалуйста, елмаябыз. Мотор. Синнән хатлар юк күптән, ләкин мин һаман көтәм. Юлда югалып калдым, бураннарда адаштым. Яңа елда күңелсез көннәрем үтә синсез. Күңелдә романтика, йөрәктә Голландия. Бер Голландия, инде Голландия. Просто минем анда булганым бар. Галактикада булганым юк. Кинотеатр галактикада булганыбыз бардыр бит. Точно. Анда булган бар. Анда булганым бар. Нәлегә? Туктале. Жарга булдымы әйбер? Жарга ялгышка тора. Чистый, хулгыр жарга не бар әле. Оператор, күчәле мисың? Düşke girip şafıra baba. Bakın elin arısı gelin bana. Bana şapka kayıp ile ağlıra kalan. Gördüm gökken çıldır şeyden şılır bir böyle. İnşallah
Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая песня лучшая, сердце от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается, любовь приходит к нам, порой не так, а все хорошее не забывается, а все хорошее есть мечта. Кто-то сказать осмелится, если поверишь в это, сердце не закрывай. Новая песня лучшая, средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается, любовь приходит к нам, порой не так, а все хорошее и не сбывается, а все